Wetso madumedi kanketsa BOTSWANA television primaning ya tsatsi la laboraro NAKO ke BOSUPA mo phatleng re gasa ka thamalalo go toropo kholo gaborone ntse o kopana le na Benson Puthego makore ditibulehela ka go ba ditlhogo le fatse la BOTSWANA le tao ketsa di ofisi tsa kemedi jwa le fatse leno kwa mafatsheng a sele Puso e tla shahatsa lefelo la kgwediso ka seatla la Ramatabama. Le kalana la BRS le feta selo se le neng le se ipetse la sa go phutha makgetho. Wetso yo tsio ranolang ka puo di atla o bidiwa Patricia Chobonyane me gare tsena mo dikganyeng. Dr. Mokgweetsi Masisi a re o tsa ka tlhoafalo maitlamo a go tlhomamisa gore makalana a itshireletso a itepatepantse jalo le ditsamaiso tse di tsamaisanang le dinako go diragatsa maitlamo a itshireletso le thogamo a re maitlamo a ke go tshegetsa tsamaiso ya puso e lolameng go direla dilo mo pontsheng le go tla ka methale e lolameng gareng ga tse dingwe tse di tla letlang sesole sa BOTSWANA go diragatsa tiro ya sone ka tlhomamo. Dr. Masisi o na buisa Puthego ya bolesome le bohera bongwe ya bagolwane ba sesole kwa Glen Valley mono tropo kgolo gaborone mosong wa gompieno o tshidile o nkabetse ka pego. Puthego e ya bolesome le bohera bongwe e ne ya kopanya bagolwane ba sesole ba heta 300 ba ba tsayang ditshwetso tse ileng konokono mo go nneng le sesole se se nang le ditsamaiso tse di lolameng. Dr. Masisi o kaile botlhokwa jwa go diragatsa ditsamaiso tse di thomameng ebile di le mo pontsheng tse di tla laolang tiriso ya madi, tiriso ya maranyane, go dira dilo ka methale e mesha le go beeletsa mo go rotloetseng tlhabologo ya lekanana la itshireletso ka kakaretso. Defense modernization through technology and innovation is a necessity. We still have to continue prioritizing investment in areas that are critical for national defense. Spending must be aligned to the overarching strategic objectives that promote sustainability and maintenance of military capabilities. Spending should be evidence-based and informed by a thorough risk mitigation plan to avoid value leakage. The strength of the military is on the readiness of its force, not the price tag of the armaments at its disposal. Let us continue to uphold and demonstrate commitment to good governance, accountability and transparency by making informed decisions about resource allocation and prioritization. As the Commander-in-Chief of the Armed Forces, my aim is to have the very best equipped defense force capable of effectively and efficiently conducting military operations across the wide spectrum of conflict situations while implementing carefully designed expenditure models. Lekalana la BDF le beile ko pele maitama a go ntsha maduo go tsamaelana le maitama a dithabololo a go dira dilo ka pharologano. Being custodians of the nation's defense system, the BDF strategic leadership is naturally required to fully comprehend national priorities, including those in the defense sector, and play an active role in implementing the various strategic tools that drive the national development agenda. This year's conference is held under the theme, Reshaping the Organization for High Performance Through Mindset Change, with specific reference to enhancing service delivery. A military establishment is a complex organization that must run smoothly because of the issues at stake in the profession of arms. In your performance of duty as military professionals, civilian authority and oversight must be exercised over military. I agreed with the commander on the following objectives to improve and deliver high-value national defense capability. Deliver the 5 national priorities, enhance stakeholder engagement, improve customer satisfaction, and lastly, to improve employee morale. Lekalana la BOTSWANA Defense Force le ne la abela tautona dipo, diphelehu le diphoko go atolosa maitamo a letsholo la dipo la go thabolla mohama wa temothuo le tswelelopele ya one. O tshidile onkabetse BOTSWANA Television Gaborone. Lefatshe la BOTSWANA le tla oketsa ofisi tsa kemedi ko mafatsheng a sele le go sekaseka seabe sa diofisi tseo mme seo se solofetswe go dirwa mo lenaneo la ditlhabololo la NDP 12
go kailwe se e tla boele maiteko a go thusa lefatshe leno go atlega mo maitamong a go nna la itsholelo e ikaegileng ka dikitso se se bulwe ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa pitegong e tsweletseng mono tropo kgolo Gaborone ke letleletswe somole kae ka pego. Mo nakong e dikgwetlo tsa lefatshe ka bophara di tlhokang go lejwa sešwa le go tshwaraganelwa, lefatshe la Botswana jaanong le lebega le tla tsholetsa lobelo lwa go ikala le go baya diofisi tse dišwa tsa boemedi ko mafatsheng a mangwe. Se ke ka go bo le dumela fa le tshwanetse la nna le seabe kgotsa lentswe mo go tsotlhe tse di ka le amang. Ka jalo Tautona Masisi yo o neng a buisa baemedi ba Botswana ko mafatsheng a sele o supile fa tla oketsa diofisi tsa boemedi ko mafatsheng a sele. In NDP 12, we're going to expand our missions. In NDP 12, we're going to enhance the capability of every existing mission. We have to, because we can't do different things with the same resources that we've had. It can't be different. You've got to stop, review, and take action. And so with this expanded mandate, expanded expectations, very high expectations we have of you, you've got to justify your existence through the sheer efficiency you churn out, consistent with what the new Botswana value proposition is. Baemedi ba ne ba laelwa go tlhomamisa go berekela lefatshe la gagabo segolo jang go bapatsa le go ngoka megopolo yotlhe e ka thusang mo tlhabologong ya lone. It has been the capacity of advanced economies, if it has been the capacity of unicorn corporations, multinationals, to outwit us systematically over time when it comes to the negotiation of contracts, how best to get those skills then through you, our representatives, in those places where there is such talent. So you need to really focus your lenses. What is it in the way you operate that when procured, purchased for a price, or lured to work for the interests of this economy, can we get that which when we get, it will move the dial. Le fa go ntse jalo baemedi ba ba supile fa ba tla dira gotlhe go diragatsa thomo ya bone ka phutego e le Tautona e tla thusa ka dikarabo tsa ba ntseng ba di tlhoka fa ba buisana le ditsala tsa Botswana kwa ba leng teng. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Entsele kopitegong eo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o na supa fa lefatshe leno le ikaegile thata ka mahama wa bojanala go balelwa le go letlelela letsomo fela o na gatelela gore kanamiso ya ditshwantsho tse di sa nnang sentle morago ga letsomo ga go amogelesege ka seo se lesogatsa letsomo o ne gape a tlhalosa fa puso ya lefatshe leno e tla tswelela e sireletsa diphologolo tsotlhe ka go farologana ga tsone le go netefatsa fa di lekanwa ke naga e di tshelela mo go yone. Ka jalo Tautona o gwetlhile baemedi ba lefatshe leno kwa mafatsheng a sele go itse seo gore ba tle ba kgone go dibela lefatshe la ga bone ka ebile mogo a phofu ya gabo a sa tshabe go swa lentswe. We have given 40% of our land mass to the protection of species, natural species. No country has done that. Yet, we are still condemned for controlling these with no assistance in their management from those who condemn us. Bone, the trophies get hunted and they fetch more money than our trophies. They stack. You get some hillbillies who pose with brute injuries showing of the animals they shot. And it's only a small percentage of people who behave like that. We certainly don't promote it in Botswana. But you know, we're not everywhere where they hunt and with digital technology, pictures are taken anywhere. We do not promote it. We condemn publicization of such images.
But we promote trophy hunting. We promote it because the revenues are good. It's good environmental management. It's good for conservation too. Ele tautona abuisa kemedi ya hatsi jeno kwa mahatsing asele me kare tsolela mo tusa tautona reslam batsogwane are tsetso ya puso ya go ntsha madi a fetang 93 million pula go tabolola le go shahantsa lefelo la kgwediso ka seatla la Ramatlabama ke sesupo sa gore puso ya nako eno ka boammaaruri tlamile go aga le go tlhabolola matshelo a batswana ka kakaretso ka jana thuo e le yone e tswang kgolowe e le botshelo le mokokotlo wa Motswana. Mothusa tautona Retsogwane o buile seja ka maloko a komiti ya khuduthamaga ya party ya Botswana Democratic ba ne ba etetse lefelo leo la kgwediso ka seatla kwa Ramatlabama. Gilbert Mogorosi wa bega. Tiro ya go shahadiwa le go tlhabololwa ga lehelo la kgwediso ka seatla la Ramatlabama ya akaretsa go agiwa le go tlhongwa ga boranyane jwa kgwediso ka seatla mo dihutsaneng dikgomo ga mmogo le go dirwa ga mehungwana mme ebile e le tiro e sologetsweng go wediwa ngwaga o tlang ka kgwedi ya Mopitlo. Re tlo tswa bapaki, re tlo o tagano gore re tere re hare ya go bua le Batswana kwa le bone ba itemogele ba rokotsege kwa ba leng teng ba te ba bone khumo ya lehatshe la bone tlhabololo ya leruo ka ha e tsweletseng ka teng leruo le le ntente le le bona le le tlile go nna khumo ya Motswana mongwe le mongwe mohumanegi mongwe le mongwe wa go nna le seabe ka gore ye khumo e ya Motswana tota. The Ramatlabama upgrading project is amongst the key initiatives that government is currently investing in to develop the livestock sector. In implementing the reset agenda, the artificial insemination program was identified as one of the inflection points to drive the ministry goals of increasing the national herd and improving its genetic merit. Sologelo ke gore tlhabololo e ya lehelo la kgwediso ka seatla la Ramatlabama go tla thusa go ribolola dikgwebo tse di ka dirwang ka go harologana mo mohameng wa thuo le go tsisa letsalo la boleng. Ra kgola tautona ka puso e beileng batho ko pele ya go tlhabolola batho. Ke itumelela gore batho ba itse gore Batswana ba ntseng ba sa kgone go bona di meroto e tlhabolotsweng ya dikgomo jaanong ba kgona go e bona ka madi a botlase. Ko nte ko ditharing kwa dilo ga di nne ya ka ha re utwa ngwana rona a di bolela gone gore go dirwa se ko nte go bua di selehela jaanong ha go ne go letala gore mapolotiki ano a ta gonega re kgone go na re ganetsana na bo sente go botoka e seng re utwa hela ko nte re se itse re go tota ga to go tse jang kwana. Mothusa tautona o ne gape a lemoga le go supa botlhokwa jwa go rutuntsha barui le setšhaba ka kakaretso go ralala lehatshe leno ka ditirelo tse ba ka di bonang kwa lehelong le la kgwediso ka seatla la Ramatlabama mme a rotloetsa setšhaba ka bongwe makgotla a sepolotiki ga mmogo le mekgatlho ka go harologana ga yone go iketletsa go etela lehelo le go tla go anya dikitso tsa botlhokwa tsa go nonotsha mohama wa thuo monogae. Gilbert Mogorosi, BTV News, Ramatlabama. Farbuela motropo kholo khabrone tona mafatse a sele Dr. Lemagankwape o letsa tshoretse baemedi ba lefatshe la Botswana kwa mafatsheng a sele moletlo wa dijo o neng o tshwaya go simolodiwa semmuso ga puthego ya baemedi ba Botswana o tsweletseng monotropo kholo khabrone kwa moletlong o tona Kwape o na kgolela baemedi ba Botswana kwa mafatsheng a sele boinelo jwa bone mo tirong mme a ba kgothatsa go tswelela ba totlomatsa ina le lentle la hatshe la Botswana kwa mahatsheng a sele irile a ba le kodisa ka tse puso e tsweletseng ka go di dira. Tona Kwape a supa fa lefatshe la Botswana le gatetse pele ka go tsweletsa ditirisano le mafatshe a mangwe jaaka ene a re boshele lefatshe leno la saena la tumalano ya ditirisano le lefatshe la Zambia. Dr. Kwape a re ditirisano tsa mafatshe di botlhokwa hela thata mo go itebaganyeng le diemo tse di harologaneng tse di diragalang mo kgaolong ya borwa jwa Aforika di tshwana kgang tsa sepolotiki le itshireletso. Puthego e tla tswelela go fitlha mo bekeng e tla. Wetsa le gona o tshwantse gona tsa ditshwantsho se ke dikgang tsa Botswana Television mo tsatsing la laboraro ga re tswelela
Orange Digital Center ba tsibogetse dikgwetlho tse di amang batho ba ba tshelang ka autism ka go ba rutuntsa ka maranyane a robotics le coding seo e le tselangwe ya go ba fa dikitso tse ba ka ithusang go itshetsa se senogile kwa letsatsing la mafatshefatshe la segopotso sa autism mono toropo kgolo Gaborone jaaka mothusa mogolwane wa Orange Digital Center mme Ann Moatshe ana supa botlhokwa jwa go akaretsa le go netefatsa gore batho ba ba tshelang ka autism ba kola meamuso fela jaaka mongwe le mongwe go rata moranyane o ne a le ko Mokgatlho wa Autism Botswana o eteletsweng pele ke batsadi o itebagantse le go rutuntsa batswana ka autism go buelela batho ba ba amilweng ke autism le go batlamela go tlhofatsa matshelo a bone fa go ipelwa letsatsi la mafatshefatshe la autism mothusa mogolwane wa Orange Digital Center Ann Moatshe a re go akaretsa ba ba amilweng ke autism mo maranyaneng go tsamaelana le maikaelelo magolo a mafatshe a ditlhabololo. We can't say we want to be inclusive and provide free education for everybody without being intentional about it. And by being intentional about it, we have this program that we offer students for free. Do they have students that they've identified that they could come and be trained with us? So they did identify some students in Autism Botswana, and those that are, I think, between the ages of 16 and 20. By Lahore, they were older students, and what they had mentioned was that usually haba from 5 there isn't anything for them to do. So then we recognized this can't be right. So we wanted to give them an advantage because they're differently able. Letsatsi la mafatshefatshe la segopotso sa autism ke letsatsi la go lemoga le go ipelela botlhokwa jwa batho ba ba tshelang ka autism mo lefatsheng. This event ke gore gakolla ke go tla go celebrate ke go tla go ikgakolla le gone go lebella gore re khonneng ha ra khonang as an organization. Beno ne re bile theme eneng e bua ka empowerment and challenges and victories achieved. We align them with sustainable development goals. Go tlhalosiwa fa puso e tshwanetse go beeletsa mo go ageng setšhaba se se tla ema nnokeng batho ba ba tshelang ka autism le go ba tsenya dikwele go ba rutuntsha le go ba ruta ka maranyane gore batho ba ba tshelang ka autism le bone ba je maamuso jaaka mongwe le mongwe. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Radikonatel le kalana la Botswana Unified Revenue Services la tlegile ebile la feta le selo se baneng ba se ipetse sa go phutha makgetho mo ngwageng wa madi wa 2023-2024. BRS e fitile selo sa 59 billion 199 million pula ka 0.62% mela phutha madi a kanang ka 59 billion 566 million pula. Terry Makweng wa bega. Dikgang di le mmalwa tse di tshwanang le go sa duela lekgetho ka nako ga babereki le go sa dueleng ka fa go tshwanetseng ga bagwebi ke dingwe tse di bakang gore lekalana la BURS le se ka la fitlhelela selo sa lone mo go phutheng madi a lekgetho. Mookamedi wa lekalana le Mme Janet Makgolo a re e re lentswa ba kile ba bolela fa ba saletse kwa morago mo go phutheng madi a lekgetho kgwedi e fetileng ba ne ba ikita ka thupana go thomamisa gore ba dira gwethe mo ba ka go kgonang go siamisa seemo seo. Today I firmly stand here to inform you that le ta gakologelwa gore re ne ra bolela fa re saletse kwa morago mo go phitheng madi a lekgetho mme ra itama go dira tiro ya rona gore re fitlhelele selo sa rona. Tsatsi leno nka bua ke tsepame gore go toga kgwedi ya Mopito e le 31 ngwaga ono re phuthile madi a lekgetho a kana ka 59.566 billion pula re feta selo se re ne re se ipetse sa 59.199 billion pula. 367 million pula. BURS e tsweletse ka go dira bonte mme ebile e lemogwa jalo ke mafatshe a mangwe. Boshenjana e abetswe setankana sa go dira tiro ente ke ba African Leadership Magazine kwa moletong wa kabodietsele wa ngwaga le ngwaga kwa Addis Ababa, Ethiopia. On the 15th of March 2024, the Commissioner General, who is me here,
was honored with kgwedi e fetileng e le 15 ke ne ka abelwa setankana sa go dira tiro ente ke ba African Leadership Magazine kwa moletong wa Kabo Dietsele kwa Addis Ababa, Ethiopia. Go ne go lemogwa jalo lekalana la BURS mo maitamong a lone a go dira tiro ka manontlhotlho. fostering trade facilitation, integrity, innovation, and economic growth across Africa. Babega dikgang ba ne ba nna le sebaka sa go botsa dipotso mabapi le ka fa lekalana le berekang ka teng. What campaigns are you likely to run in the coming financial year, for example, targeting primarily SMEs and the informal sector? We have proactively been going out around the country. We've reached, I think, 31 villages, just so that we teach BOTSWANA on our BURS mandate. Lekalana la BURS le na le maikaelelo a go taka methale e mengwe e ka thusang go tokafatsa ditirelo tsa lone. Theri Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Wetso molotsana o thobisa kutlwana sa tsa metshameko khatiri ke go se gonkwe o gonefa khatiri ya motho Madumela Benson o teng wa tsega mongame ba re ga kwa tšiwa raone nyaona ga ka tšiwa go tlhile tla re senya go le motswana go gae wa itshela gore tota ga ka feta hela sa go dumisa sa dumedisa se Setswana ga se se ga se Setswana mme bile pula e simolotse go kuma mo toropo kgolo ga bro ka boa maruri ra itse simolotse go kuma ke seemo se se siameng re se siameng no go batla e gosomana ya masubeleng re kgomogela thank you mme no go batla jalo mo khokolosa re itse bile bela re itumetse ka ga ra bolo go shara tle go le bge Benson me kre madumela wetso tle ja ka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla monga go nela dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight me ka gore lotlhe a re tsena mo go tsona re simolole ka e kwa setlhoeng motshameko mono gae wa tennis e simole feo pa Motsepa Maisela wa Africa Borwa ka 6-4 go ipanela phatla kwa dikota finaleng kwa tla thulana le Joshua Aston wa Germany khomso sefako o go lentse dintlha esi o simolotsa tshware taolo ya motshameko o jaaka ana tsereketa pele ya 5-2 fela toga itebala jaaka Maisela ana fenya disevo tsa ga molefe go ka gapa nthatse pedi ka tatelano go dira 5-4 fela go bona nkare o tla latlhegelwa ke motshameko a ithulaganya botoka a berekela mo diphosong tsa ga Maisela go ka gapa ntha ya bofelo go gapa sedeo ka 6-4 seta bobedi a bo tshwanele ya ntha jaaka batshameki bo babedi ba ne ba tikanakano ga Utah ba fapanela ka pele fela le kawana le la go le thakane la toga la tsholetsa tshameko a ke tefalla le kawana la kwa Africa Borwa go ka fenya sete ya bobedi ka 6-4 mo lefejanong o tla bapolana le Joshua Aston wa Germany yo ene a ntsheditseng Nicholas Rees wa Africa Borwa ka 4-6 6-3 7-5 I was trying something new when I was playing against him, so it was really tough. In the end, it was a tight score, 6-4, 6-4. But next match I'm also going to start trying something new for my opponent because everyone plays differently here. I think now in the end, it was all up to the umpire to decide what she thought happened because I saw the ball in, but he called it out. mo madueng a mangwe a tsetsila la boraro Magnawa e ntselwa mono le ene o fetetse kwa pele kwa ta lebagana le Resfoe kwa Africa Borwa morago go fenya tlhomane ke kana 6-3 Morgan Jordan ene o gapetse nthe Simphiwe Malunguza wa Zimbabwe ka 6-6 fa Helena Jans van Rensburg a fentse Chanel Zawakini wa Zimbabwe ka 6-1 khomzo sefako PTV Sport Gaborone Faretswelela modula stilo wa setlhopha sa mabelo sa Lefika Athletics Tharimo Ketsi a re monongwa ga kgaisano ya bone ya mabelo ya neletsana kgotsa relays ya go tla ena le diphetogo di le malwa jaaka ba akareditse mabelo a mangwe a sa tlwaelesega mono gae a steeplechase le di hurdles Moketsi a re se ke tsela nngwe ya go godisa ga mmogo le go netefatsa fa ba rotloetsa batabogi ba mono gae le go phadisana mo go yone kgaisano e ya ngwaga le ngwaga e tla tshegediwa kgwedi eno e le garataro kwa lebaleng legolo la Chaba Victoria Dikgang wa latela Moketsi o supile fa ba akareditse mabelo a steeplechase la di hurdles mo kgaisano ya bomme le borre mo godimo ga mabelo a mang a neletsano kgotsa relay go leka gore a itsege mo lefatsheng leno ekelo ya promotional ke go leka go tsholetsa mabelo a elona ga ra tlwaela mo Botswana
jaaka ne ke bua ka steeplechase le di-headless ga se gantse re qualifya mo di-headlesseng so re le ke go rotloetsa gore batswana ba participate mo teng. E re ka kgaisano e dirisiwa go ipatlela phatlha mo go tse dingwe ba rulaganye ba laletse batabogi go tswa mo mafatsheng a kgaolo ya Aforika. Ka 2019 e be le lano re simolola go akanya gore mabelwana re ka invita mahatshe gore a tle go tsenelela mme se ne ra sira re ra invita mahatshe a borwa ba Aforika mme go na ga tla Namibia, Zambia, Zimbabwe mme masana ga tle 4x1 ya borre ya Botswana ina qualifyela di World Relays 4x1 ya borre ya Zimbabwe ba ne ba qualifyela 4x1 relay go di World Relays ke sona se ne se iragala mme ka 2020 2021 2022 ya se ga nna le event ena ka gore go le COVID. Mooketsi o ikwetse mo bana le seabe ka go farologana go batswa dithuso tsa madi gore ba kgone go tshegetsa kgaisano ya selebego se se go godimo. Dikwaletse tse dingwe di-client tse dingwe ga ise di-response mme maikelelo ke gore re ya go ira di-follow-up mme re aphila le tuko society gore society le bone ba tsenye lebogo mme se nka se buang ke gore team ya relay ke batho ba le bane mme ga batho ba le bane team e ntsha 100 pula an individual event like the hurdles ba ntsha 25 pula the spectators ba ba yang go lebella ba ntsha 25 pula. Kgaisano e tla bo akareditse mabelo a bomme le borre a di-relay ya 4x1 meters, 4x2 meters, 4x4 meters, 4x8 meters le di-mixed relays fa mangwe e tla bo e le 100 meters, 110 meters le 400 meters hurdles tsa bomme le borre ga mmogo le ya 3000 meters steeplechase. Go tla bo gona gape le dikgaisano tsa batlhoka pono. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela re tsena mo go tsa Botswana Premier League setlhopha sa Masetoka se letse se tlhatlogile kgato di le pedi mo lokong ya League ya Botswana Premier morago ga go nota sa VTM ka nno go lefela mo motshamekong o neng o le kwa lebaleng la VTM Arena. Phenyo eo ya botlhano ya Masetoka e ba tlhatlhodiseditse kwa maemong a bofera bongwe go tswa kwa go a bolesome le bongwe ba go kwantse dintlha di le 23. Tatlhegelo ya bolesome ya setlhopha sa VTM ka fa letlhagore le lengwe e ba foloseditse kgato e lengwe kwa maemong a bolesome le bongwe go tswa go a bolesome ka dintlha di le 20. Maitseboeng ano Gaborone United le Police 11 di bapolana mo motshamekong wa beke ya bo 22 wa League ya Botswana Premier kwa lebalelego la setšhaba. The Reds ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a boraro mo lokong fa the Jungle Kings ba le mo a sa jeseng diwelang a bolesome le boraro. Mafelong ano a beke metshameko eo ya tswelela jaaka Masetoka ya amogela baeteledipele ba loko Jwaneng Galaxy kwa lebaleng la Dinaledi Academy fa VTM FC ele ba kwa Phalape kwa yang go lebagana le Morupule Wanderers. Fa jaanong re garela dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ka tsa boxing mo gokaganyi wa mabole a duelelwang Bond Gumbula wa Bond Boxing Promotions o rerefaditse fa kgaisano ya bone ya The Ultimate Battle e neng e rulaganyeditswe go tshwarwa ka mafelo a beke e tlosolositswe ka mabaka a neng a ba sena taolo mo go one. Gumbula o tlhalositse fa mabaka mangwe a ba pateletseng go tlosolosa kgaisano eo e le go tlhoka ke monokeng go tswa kwa ba gokaganying ba bangwe ba mabelo a tota ba mabole a duelelwang mme ebile ba tla bo ba sa atlege mo dikgaisanong tsa bone selo se se dirileng gore ba rotloetsi ba kope go nama ba emetse fa thoko ka gore ga ba batle dikhamphane tsa bone di amana le maraganateng a ba gokaganye ba dikgaisano tsa mabole a duelelwang mo nogae. We have differences. Remember, this is a business and I'm not quite sure what, like currently Bond Boxing is one club that is staging events and all eyes are on us or we are the target. And I don't know whether it's part of our culture as Botswana to not support one another. So sponsors or partners are sensitive when it comes to controversial issues. They want to protect their brands and so on. So when they see some level of risk or where they think their brand can be compromised, they take a backseat.
mme ka gore yalo dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight di buela ka tsela e ntseng jalo wetso a re bua re kopane kgantijana ka nako ya bofera bongwe jaaka tla go dineela ka puo ya Seesemane mme ka gore yalo tle salang setlebetso mme re tswele re ntse re tshwere mono mogolo wa gore re tswele re ntse re change dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro mme ka sone se bakatlhe a re bua re lebele ditlhogo gape le Benson Phuthego. Benson thank you here rra wetso ma ke go gakolle ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro. Lefatshe la Botswana le tla oketsa diofisi tsa boemedi jwa lefatshe leno kwa mafatsheng a sele. Puso e tla shahatsa lefelo la kgwediso ka seatla la Ramatlabama. Lekalana la BRS le feta selo se le neng le se ipetse sa go phutha makgetho. Wetso ne lekalo re ska ra lebala gore a re tšhentšheng ka tsela e ntseng yalo mme kitsiso ya botlhokwa ke gore mo tsatsing la kamoso tsatsi le la bone ka ko Madikolo University ya Botswana ka ko ntlo le halahaleng ya ko go tla bo gona le merapelo tota ya segopotso sa bao ba eleng gore ba bone kotsi ya gapile matshelo a bone ka kwa Afrika Borwa e le ba kereke ya ZCC. Tiragalo e tiro ya merapelo e tla bo idiragala ka nako ya botlhano mo maitsiboeng go hitleng ka nako ya bosupa setšhaba se rotloediwa go ya ka go ya go gomotsa balekane ba bone mo hatseng leno. Wetso ka tselentseng yalo di hella ha dikgang tse mme re tla bona le thulaganyo engwe gape hapegile ya Conversations with Africa e le ruri moroka o sita ka pula a nne kagiso.